Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'arifnallahu ta'ala mga Amerikano so pamamagian ng Islam aginan so kalilintad pangninta pong lagu ta'ala amang bagian yusan so kada aray-aray wa ginawa so katawan-tan wa sakatanunan na papaliugatan tanwang lagu ta'ala na igira su manusia na masasundud na sugiin yan di kapangungunutan sa ikuan la na papakalubay mantunan na aya malutan ng bagayan sa usayan na so kesusugun sa kapanalamatitan sa ipong lagu ta'ala na gusto kasabaratan sa ipong mga tapang lagu ta'ala ipsugat yan tagatano udi na iptilumbi yan tagatano sa giyang kaya kapupagi na tao tano sang kaya dunia. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamnya panutulian sa hadis amya katiten sa Suhaib ar-Rumi radhiyallahu anhu na pitiruya na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pitiru kuno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang ajabal li amril mu'min in amrahu kullahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. So sabi ko maana giyang kaya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang bugantan sa usayan makanggugunan ako kesusugun sa ko kapanalamatid tanu sa ko ang lagu ta'ala. Giyang kaya hadis kinasaya na amapi abetadu mapaparateya kamata na tigina so mapaparateya dina inna amrahu mata nagyan ko to abetadi na pala din mapia mana subetadu mirateya na pala ya kunde na mapia ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lang walaysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Da kuna peka maka pemberian roa isa buah rumor si kumya marateya udina mapa parateya igira tigen in asabatuhu sarra wa tigeno masugat sakania na kapepia ginawa na mana lamat na mabalo ya bagian ya nama pia tigena in asabatuhu sarra'u syakara fakana khairan lah. Pamago masugat sa kanya na dina makasukat makakuha sama pia na manalamat sa ikong lagu ta'ala na miya baloy abagi iniyan ama pia tiyem mana wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah mana tiyen wayam misugatun nagiyan ko to margen tiuba nasubar na miya balo ya bagian yan ama pia gina ni betadu mu'min asakan yan na melagi do masugat amargen anta kama pian na pala ya din na bagian yan ama pia ya katawan-tan waso kapigin na tau sagiang kaya dunia na di makasimbi so kagagawi ya gusto kadawendo na lagi dumambuanan no tiyo bawang lagu ta'ala ada sama sugat tekatiuban ada saya misugat terakan lagi yang kota kamapian ayat ruang lagu ta'ala si isa Quran nakapan tagi sagi yang kota kapetu penginian rekatan nana upama ko kuan na sutawa pagkasabar udi na misugat tu nagiyan ko to tapang Allah Ta'ala
nana aya mapunggula ulan nana paka mapembagi niya nagiang ko to abalas udi na mapia abetat sabab sagiang ko to akade dalmon agiang ko to aparateya tigena wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum bunya pakalangkap no kadnani wa amai kamata na sekanu na manalamat kanu na mata na tigong lagu ta'ala umanang korakanu yang uto alemu ini bukai rekatan mong lagu ta'ala na son lagu ta'ala na igira miana lamat sa manusia sa giyang ko to lemo ini bukai runong lagu ta'ala na napugumanan yang bedi we nakatawan wag yang kanan na kapuna lamat itan usay ko lemo Allah ta'ala adno to si penggulalan si ko puso manusia unta tigyan na asyukru bil qalb pamana penggulalan nagian ko to kapuna lamat manusia si ko puso iyan sama balu ya kabubayaan niyan sa Allah ta'ala nago kabubayaan niyan sa mga subuan niyan sa taru sa inggulalan niyan ay pwede nga digatiro mananalamat kasi ko Allah na amay ko saka na dingka ipenggulalan nagian ko ta mga subuan niyan nakarina sa saka na kanauba ka mananalamat sa Allah ta'ala pada sagian ko to kapag penalamat upos o manusia na nagian ko to kakibubaya yung kasi kumya maratiya ay son lagu ta'ala na sumya maratiya na isusugu yan nagian ko to di kang giginawain o antune ni ben na miya maratiya kasira ni titu miya magariri na ay patutraka nakabubayan nakamambuso lagi deka udi na miya ratiya Bumbun sekanana ay dingga lebek dinggulaulan nagiang ko to kakebina sa iko mga miyamaratinya kakagia sakana dingga dina penanggila nagiang ko to dingga dikante kambasa sa iko api antu na kepeker kabasa nana dunduan yang so manusia dinyan di tiru unupama sakanya nama paparateya udi nama nanalamat natakin neba kasakanya nantunya ni bena dinen dinggulolan nagiang ko to akna uba unekeswat no kadnanian pada penutup mangorep nong lagu ta'ala kapakapena lama to manusia na si penggulalan sagiang ko to besa udi nakatiru unta asyukar bisana halal lisan giang ko to kapana lama to manusia sanggulalan sagiang ko to kapembentugan yan udi kapagaluan yan si ko mga limo Allah ta'ala anggulalan si ko gini nundi katirua akagia katawan tanwa so manusia nana ana mga anggota yan na isaw na mga importante ko anggota o manusia amal adi yan di kapaganggal lebeg sa galebeg ama pe kasusot Allah nagiang kaya dila Wai kagiang dila nana isana nakasabapan saka kepusing manusia seko kanarakannya nagiang ko to amya praguno tunan iba nakadilayan tigian apa hal yakubun nasu ala ujuhihim finnar manabed no to kake kama ga sudinya kaki kama ngagiang ko tabunta mga manusia seko kanara rumor sagiang ko to amya pragun mga dilairan na mana na sa manusia na isa kapag panalamat yan napakapanalamat niya nagiang ko to dilaya nakatiro yan sa ayadin yan di matiro nagiang ko to tadum si Allah ayadin yan di matiro nagiang ko to kasugu sa mapia nagukapaka sapar samarata atau tanwa sukap sugutan sa mapia na ay sugutan mga pepian na kanaw ba subaya ginawa tanong kebubayan tanong kaya mataan nagianan so minitali mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mga pipia sukman so ikatulaw kakala siya kapag alam ito manusia nagiang ko to asyukar bila amal giang ko to
makapana lamat sanggulalan si ko galbaka oh nagiangan nakapana lamat manusia makanggulalan si ko galbukian nana aya penggalbakan o manusia na sugal baka ini sugun wallah sugal baka minitaling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penggalbakan tanu agi sekanya na ladiwan ayatan o perawatan si ko okay taka begini tau nasadin sa minitaling mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagiu tu mambui penggulalan tanu kagiu tu ko ne kapakapena lama tanu gianan sumia panu tulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abes na miarate ka na kegedam ka sagina wangka agian goto antone ni bena umma suga taka amapia nana maka pena lamata ka sa aya ka pena lamata ka nana penggulalan nun seko poso aka kebube nga seko kadnana ka nagugian goto ini bukan yang raka alimu na minggulalan na kawan so kau baya ono kadna naka antone ni bani kesuatian adna baga penggulalan nun seko katiru adum pemana seron maka penggulalan seko galebek sama ne nana naino ditanto mapaka taya sagian kaya maka pantagun sagian goto akapana damat aginan suge susugunun nana sukman sumaka pantagun seko kasebar maka so Rasulullah namanya panutulian sumukmin nana sulango no betadi na paled mapia nana aya kalelid na subke sugata margen na udi sabar nana aya ma penggulo lana maka penggel begesa di eka sesuatu kadnanian tontan masuka sabar na piaka talo mambuana ka kelasio mga ulama udi na so kaya kadagaw ko keni panurat no mga ulama apaganeru na sabar no manusia nagian gotoa kasubaranian as-sabar ala taatillah gian gotoa kasubaranian seko kapangungunutan seko Allah Taala na ayai kadua nagian gotoa kasubaranian seko mga kader udina kader Allah Taala na ikatlan nagian gotoa kasabaranian seko Obama kang gelebek sama ngararata gelebek gianan so ni bena nyapa nutulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paninta ko Allah Taala mapedetan seko mga tawa mga mananalamat nagusto mga tawa turan ni na mga papantang agira miya tadam baudi na minisuga tu nagiang goto amargan napkasabarian pekan dudungurkan walang wana bang sami miya makin gimanto so maanaw salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.